alda ellikine şıltıraşıp, şıltıratıp, просто вот отырайын, шылтыратырға бұлында қандын атана. Әлләр неше, елмайышып, күлішіп, сөйлешіп, бір-біріне ярытуға, ярытуға айтып, мен язда бұл язда. Günlerinde bana isen çağında şeşke bülek birgeni bulmagan iken bizden şunday günlerde şeşke ko'tarib kelgan qoldi deb ishdan bir o'tganish qoldi. 82 yılda endi baran zamanda degan pek ko'p vaqt o'tgan ekan endi. Men Davlat Jahon biyo ansambline ishga o'rnashgach, unda keldi shu vaqtda ishga ansamblga. Shunda teneffüslerden endi o'tirib shulay nishikdir bek uzoq сөйләштек biz aning bilan. O'tdagi butun turmushlarini сөйләп endi. Mening uchun u bek qiziqli edi, chunki men aning